Mu gihe Burundi bukomeje gutegura abasirikare ndetse n'ingabo nyinshi cyane zikomeza kwitegura kwinjira mu rugamba ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko birimo biratangazwa by'umwihariko ndetse binagaragara mu bigo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nga mu gisoda c'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko rero hari intumwa zerutse Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harimo umukuru w'iperereza rikuru ry'u Burundi mu gisirikare ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bari bashiriye ubutumwa Evaristo, abari bajyanye ubutumwa bwa Evaristo Ndayishimiye nk'uko byomo biratangazwa. Nyuma y'uko rero hamenyekanye amakuru akomakomeye cyane yavugaga yuko rero by'umwihariko kwigenekerezo rya 15 Kigarama 2024 aribwo rero Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame arongoye igihugu c'abanyi c'u Rwanda bagombaga guhurira i Rwanda mu gihugu ca Angola. Hari amakuru make rero amaze kugenda amenyekana mu bigendanye n'ubwo butumwa bwari burungikiwe Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo asanzwe ari inshuti y'akadasohoka asanzwe inshuti y'akadasohoka by'umwihariko ya Evaristo Ndayishimiye nyene. Hari amakuru avuga yuko rero by'umwihariko mu gihe urugamba rukomeje kugenda rukomera ndetse runafata indi ntera ndetse umuhari wa M23 ukaba ukomeje kugenda urigarura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye ngaha ku butaka bwa Kongo nk'uko amakuru yama aradusumira cange nk'uko amakuru yama aratugera bivuga. Benshi barakomeje kugenda bagaragaza neza yuko bwana Tshisekedi atako atagize yakoze ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yasozera urwo rugamba, ariko biranga yifashisha by'umwihariko yifashisha abasoda bagiye batandukanye, ariko byose biranga bibi by'ubusa ndetse bikomeza no kugenda birafata indi ntera. Amakuru yama aradushikira nuko Evaristo Ndayishimiye rero by'umwihariko yabonye Perezida Tshisekedi agiye kwemera kujya mu biganiro ndetse byo gusinya amahoro n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, maze ngo aza gusanga ashaka kuzosigara muri uwo mutego, maze akabura umunywanyi we yari yarizeye ndetse bari bafatanyije akaboko mu bikorwa byo guhangana ndetse no kwagiriza amafuti igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Evaristo Ndayishimiye ngo yabari yarabaye umugambi kidobya rero wo kwanga yuko rero Félix Tshisekedi yemera kuganira n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Ni mu gihe bivugwa ko Perezida Tshisekedi rero yari yarafashe ingingo ikomakomeye cyane yo kwemera kuganira n'iki gihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse no kuganira n'umwari wa M23, ibyaje gutuma rero bisubira ku munota wa nyuma ndetse biza kurangira ibiganiro bihagaze. Hari amakuru avuga ko rero bojyanye ubutumwa bugaragaza ko rero Burundi buzemera bugakora iyo bwabaga bukongera kurungika abasoda benshi ku butaka bwa Kongo, ariko bagafatanyiriza hamwe rero mu bikorwa byo guhangana n'umuhari wa M23, ariko ibyo kuganira nayo bigahagarara. Hari abasesenguzi bavuga yuko rero Burundi bwari kuba buhombye cyane iyo igihugu c'abanyi c'u Rwanda by'umwihariko kikomeza kugirana cyangwa se cyemeza kuganira na Kongo ndetse Kongo ikemera kuganira n'umuhari wa M23, ngo byari gutuma inyungu nyinshi zimwe na zimwe Burundi buronka rero nga muri Kongo muri iyo ngwano buziheba, bigatuma rero by'umwihariko ibintu birushaho kuba bibi cyane mu gihe nga mu Burundi hari ubukene bwinshi bukeneye amahera mva makungu ndetse n'abanyagihugu benshi bakaba bakomeza kugenda barataka byinshi. Ibyo gushora abana b'abarundi nga muri Kongo muri izo ngwano ngo ibyo ngibyo ntibireba abayobozi bakuru, icyo bashaka rero no gukemura ibibazo. Kugeza ubu rero by'umwihariko muraza kunyemerera tugaruke kuri byinshi, twinjire mu cyumba cy'inama i Rwanda mu gihugu ca Angola ahari hateguwe by'umwihariko ndetse bivuga yuko ameza yari yateguwe mu cyumba cy'inama kiremere cyane, ndetse bikanavugwa yuko rero amazi yari yamaze kugera ku meza, abayobozi bamwe na bamwe bari babishinzwe inyandiko ndetse n'amadosiye bayafise, ariko ngo nubwo hari imbeho nyinshi ngaho i Rwanda mu gihugu ca Angola ntibari bayitayeho rero bari bafise inshingano ziremere cyane zo gusozera ibiganiro bishobora kuza kugeza by'umwihariko abategetsi bombi gusinya amasezerano y'amahoro nk'uko byoma biragaragara, ariko biza kurangira biciye ku munota wa nyuma. Hari benshi batajya umunwa rero mu kugaragaza ko Burundi aribwo bwaragize uruhara ruremeye cyane muri ibyo bikorwa. Maranyemerera tubigaruke mu buryo burambuye, ariko kandi tunagaruke ku makuru akomeje kugenda aravuga ko umwe mu basirikare bakomakomeye cyane indwanzagabo y'Uburusiya yaje kugenda by'umwihariko iragwa muri ibyo biganiro. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu banywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza aho muherereye hose ndabahaye ikaze muri uno mwanya. Ndabahaye ikaze rero abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ijya nino, abatwumviriza by'umwihariko bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe mwese.
ndabahaye ikaze batwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza muri mu bihugu by'abanyi bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda ndetse n'ahandi hose. Ndabahaye ikaze mwese, ndabahaye ikaze kandi by'umwihariko abatwumviriza muherereye by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane muri rusange. Ndabahaye ikaze niba ari ubwa mbere usenga rero byonda ko anditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ariko twerekeza ku butaka bwa Kongo. Kwigenekerezo rya 15 kigrama 24 nibyari biteganyijwe ko abategetsi Perezida Karongo igihugu ca Kongo Tshisekedi ndetse na Perezida Kagame arongo igihugu c'u Rwanda bagombaga guhurira i Rwanda mu gihugu ca Angola. Benshi baranagarutse kuko rero Tshisekedi yari yemeje kujya by'umwihariko i Rwanda kandi azi neza aranamenyeshejwe yuko inama itakibaye, ariko mu rwego rwo kugira ngo agaragaze yuko u Rwanda ari rwo nyirabayazana by'umwihariko ukunanirana cyangwa se kudagerageza gushira mu ngiro ibyo bari bemeranyije. Bivugwa ko rero by'umwihariko kwigenekerezo rya 14 by'umwihariko kigarama 24 ubwi Rwanda hari hateraniye inama ikomeye cyane y'abategetsi by'umwihariko bamwe na bamwe. Bivugwa ko rero by'umwihariko umutegetsi ku ruhande rwa Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Tereze Kayikwamba yongeye guhamagagwa na Perezida Tshisekedi nyuma y'intumwa zari ziturutse i Bujumbura nga mu gihugu c'u Burundi, zari zirungitse ubutumwa rero bwa Everson Ndayishimiye kuri Tshisekedi abamenyeshaga yuko rero by'umwihariko adakwiriye kuba yogirana imishyikirano cyangwa se ibiganiro by'umwihariko n'umuhari wa M23. Ibi ku murongo wa telefone bongeye guhamagara rero Tereze Kayikwamba bamubuza ko ashobora kwemera izo ngingo, byatumye ibiganiro byagombaga guhuza abategetsi bombi ku munsi wakurikiragaho byahise bihagarara. Ariko Tshisekedi yaranze agera i Rwanda. Benshi ntibajya umunwa rero mu kugaragaza ko by'umwihariko inyungu z'akadasohoka Uburundi buronkanga muri Kongo butoziheba, ngako ariyo mpamvu ugomba gukora ibishoboka byose. Abarundi bazi neza yuko rero mu gihe Kongo n'u Rwanda byokongera kugira imigenderanire myiza ndetse bishobora kugira ingaruka ku gihugu c'u Burundi cyakomeje kugenda kinjira mu murongo umwe n'uwa Kongo ndetse kikigira igishuti cya Kongo, kugira ngo babashe kuba boronka by'umwihariko ibigendanye n'inyungu basanzwe barakura ku butaka bwa Kongo. Murazi neza yuko rero guhera umwaka uheze 2023 abasoda b'abarundi barongetswe ku bwinshi ku butaka bwa Kongo. Benshi barapfuye, abandi biyemeza gutaha banga kugwana muri runo rugamba, ariko bivuga ko rero umusoda wese uburundi winjenga ku butaka bwa Kongo hari amahera menshi ari mu madolari agera ku 5,000 Perezida w'u Burundi abasha kuba yomuronka buri kwezi nkuko bizoma biragaragara. Nyuma rero by'umwihariko y'ibyo byose ngo Burundi burabona bushobora kuzohakura inyungu nyinshi cyane, ko ariyo mpamvu bifuza ko by'umwihariko izi ngwano ndetse by'umwihariko n'ibyo byose byoguma kwibonekeza nga mu Burundi. Ikaze mu nyemerere rero tugaruke muri kino cyumba cy'inama nkuko biriko biragaragara. Tuve ku igenekerezo rya 14 twinjire ku igenekerezo rya 15. Icyumba cyari cyarateguwe neza, ameza n'amazi bipanze neza, abayobozi babukereye, amadosiye hari mu maboko yabo. I Rwanda hari ubukonje, ariko abategetsi mu cyumba bari baherereyemo ntibari babwitayo, kuko rero bari bafise inshingano zikomakomeye cyane zo gusozera ibiganiro biganisha ku gusinya kwisinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibintu byose byari ku murongo, bisa nkaho by'umwihariko atakibuza ibiganiro kugenda neza. Ahagana isaa 10 z'umugoroba by'umwihariko ziriya tariki by'umwihariko ya 14 kigarama 24 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire by'umwihariko wa RDC Tereze Kayikwamba ndetse na mugenzi wabo wa Angola nk'umuhuza Tete Antonio barinjiye mu cyumba cy'inama nkuko bigaragara. Ni inama yari ikomeye by'umwihariko kuko rero ngo yari igamije gushyira ku murongo rero ibigomba kuba bikuye mu masezerano kugira ngo abakuru rero b'ibihugu bagere i Rwanda bayashyiraho umukono gusa. Mu buryo rero bwihuse impande zombi zemeranyije ku ngingo zari zaraganiriweho mbere, zirimo uburyo rero bwo gusenya FDL ndetse no gukuraho ubwirinzi bw'u Rwanda, ariko bigeze hagati rero ibintu bisa n'ibisubira irudubi.
iyi nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda, Kongo ndetse na Angola yarateranye habura umusi umwe rero ngo Perezida Kagame na mugenzi we wa Kongo Félix Tshisekedi bahurire i Rwanda mu muhango wo gushyira rero umukono ku masezerano yari yitezweho rero guhosha umwuka mubi rero umaze igihe uri hagati y'impande zombi. Ubwumvikane buke rero hagati y'intumwa za RDC n'u Rwanda bwavutse ubwo rero hari hagezweho ingingo ya M23 aho RDC by'umwihariko yarayivuye inyuma ko idashobora kuganira n'uyu muhari kandi by'umwihariko mbere yari yarabyemeye. Amakuru yizewe dukesha ibimenyesha makuru byo mu Rwanda nk'ikimenyesha makuru Igihe by'umwihariko nuko rero uruhande rw'u Rwanda ndetse na Angola rero yari muri iyi nama nk'umuhuza baguye mu kantu bitewe no kukwisubiraho gutunguranye kwa RDC. Ni maka rero zamaze hafi amasaha 9 kuko rero byageze saa 7 z'igicuku impande zombi zikiganira ariko biranga biba iby'ubusa. Mu nyuma yo kubona rero ko ibi biganiro atamusaruro bitanze, intumwa z'u Rwanda zamenyesheje umukuru w'igihugu uko rero byagenze hafatwa umwanzuro wo gusubika urugendo. Uyu mwanzuro wafashwe kuko rero nta kindi abakuru b'ibihugu rero bari kuba bagiye gukora i Rwanda uretse gushyira rero umukono kuri ayo masezerano atari agishoboye gusinywa. Intumwa za RDC nazo rero zaramenyesheje Félix Antoine Tshisekedi uko rero byogenze ndetse yerurirwa ko rero by'umwihariko atamasezerano ari businywe kuko rero atumvikanyweho nkuko rero biherutse kwemezwa na Kayikwamba. Bitunguranye ku cyumweru ku igenekerezo rya 15 Kigarama 2024 Tshisekedi we yahisemo rero gufata urugendo arujya rero Angola. Ibintu benshi mu bakurikiranira hafi politiki y'akarere bemeza ko byari bigamije kuza kwegeka ibibazo byose ku Rwanda, kandi koko by'umwihariko ntibyatinze kuko RDC yatangiye kuvuga ko rero kutitabira kwa Perezida Kagame bigaragaza ubushake buke rero bw'u Rwanda mu gukemura ibibazo. Ibiro bya Tshisekedi rero na guverinoma ya RDC byarasohoye amatangazo bigerageza kwerekana ko rero by'umwihariko ko yamenye ko atagiwe na Kagame ubwo yari yamaze kugera i Rwanda, ariko ibingibi nta kuri kurimo. Mu butumwa bwa RDC yashyize hanze rero yaravuze ko itemeye ibikubiye mu masezerano kuko rero intumwa zayo zageze i Rwanda, u Rwanda ruhita ruzana ingingo z'uko rero icyo gihugu rero kigomba kuganira na M23. Minisitiri Kayikwamba yaravuze ko rero badashobora kuganira na M23 kuko yari umuhari w'iterabwoba. Ati ntabwo tuzaganira n'uyu muhari w'iterabwoba nka M23. RDC yavuye kure by'umwihariko byageze aho rero igihugu kiganira n'imihari yifashisha urugomo by'umwihariko n'imbaraga mu kubona umwanya muri politiki kugira ngo igere rero ijambo muri politiki cange igere ku mitungo, ariko ubu ngubu iyi paji yarafunzwe, niyo mpamvu rero bidakwiriye. Uruhande rw'u Rwanda rwaragaragaje ko rero by'umwihariko ibivugwa na RDC ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko rero by'umwihariko ibijyanye no kuganira na M23 iki gihugu cyari gisanzwe kibizi, ndetse abayobozi ba Kongo by'umwihariko bari bamaze kwemerera Angola rero ko biteguye kuganira na M23, ari nabyo by'umwihariko byashingiweho bahategurwa by'umwihariko kubonana kwa Kagame ndetse na Tshisekedi. Kuba RDC ikwiriye by'umwihariko kuganira na M23 ni igitekerezo cyazanywe na Perezida wa Angola João Lourenço by'umwihariko nk'umuhuza asanzwe yaratowe. Nyuma yo kuzanwa na Perezida João Lourenço rero u Rwanda rwacyakiranye yombi cyane ko rero rushimangira ko ataburyo rero rwabana neza na RDC iki kibazo kitabanje kuba cyo kemuka. Rwagaragaje ko kandi igihe cyose M23 izajya ibyuka umubano warwo na RDC uzajya wongera kuzamba. Ruhitamo ko rero impande zombi ziganira kugira ngo bitazongera guteza agatotsi mu mubano w'ibihugu byombi. Uruhande rwa RDC rwemeye koko by'umwihariko ko ruzagana na M23 ndetse amakuru by'umwihariko Igihe dukesha inkuru ifise nuko rero Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola rero yahamagaye Perezida Tshisekedi amubwira iby'ingingo, undi nawe acarabyemera. Mu nyuma yo kubona rero ko impande zombi rero zibyemeranyaho, Angola yarateguye amasezerano y'agateganyo kwigerekerezo rya 11 Kanama 2024 ubwo rero Perezida Lourenço yitabiraga umuhango wo kurahira kwa Perezida Kagame, arayamushyikiriza bucya anayaha mugenzi wiwe wa RDC nk'uko byotangajwe.
kuva ku igenekezo rya 31 Kanama 2024 kugeza ku igenekezo rya 3 Nzeri 2024 Angola yakiriye by'umwihariko abahagarariye M23 bari barongowe n'umunyamabanga mukuru rero wayo Benjamin Bonima bagaragaza ibyo bifuza. Amakuru ayizewe agera ku Educational nkuru kimenyesha amakuru cyo mu Rwanda nuko rero Angola yashimangiye ko ibyo M23 ishaka ari ibintu byoroshye ndetse bisanzwe. Iki kibazo cya M23 cyongeye kuganirwaho rero ku igenekezo rya 2026 Ugushyingo 2024 mu nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya none cyangwa ubuhinga bwa none. Yarahuje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga u Rwanda ndetse n'abagenzi be ba RDC ndetse na Angola. Icyo gihe u Rwanda rwasabwe kohereza by'umwihariko inyandiko igaragaza uko rwifuza uko ikibazo cyo kemuka. Ku igenekezo rya 27 Ugushyingo 2024 u Rwanda rwohereje inyandiko igaragaza ko rero mu masezerano hagomba rero kuba harimo ingingo ivuga ko guverinoma ya RDC yemeye kugira ibiganiro bya politike na M23 hagamijwe gushaka igisubizo kirambye cy'amakimbirane binyuze mu gukemura impamvu muzi. Ku igenekerezo rya 28 Ugushyingo Perezida wa Angola rero yarashimangiye ko iyo ngingo ari ingenzi ku buryo rero ikwiriye kuguma mu masezerano yabimenyesheje u Rwanda na RDC. Umunsi wakurikiyeho ku igenekerezo rya 29 Ugushyingo 2024 u Rwanda rwakiriye Angola rero ruyimenyesha ko rero iyo ngingo niba itari mu masezerano rutazayasinya. Bukeye bwaho Angola yamenyesheje u Rwanda ko RDC yemeye kuganira na M23 ariko binyuze mu murongo w'ibiganiro bya Nairobi, ihita inatumira u Rwanda mu muhango wo gusinya amasezerano wari utegerejwe ku igenekezo rya 15 Ukuboza 2024 ariko birangira RDC yisubiyeho. Uku kwivuguruza rero kwa RDC by'umwihariko kongeye gushimangira by'umwihariko ubushake buke bwayo mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke rero kimaze igihe mu burasirazuba bwa RDC ndetse byongera gushyira mu rwijiji ahazazaho umubano warwo ndetse n'u Rwanda nk'uko biriko bigaragara. Hamaze igihe rero by'umwihariko hari abayobozi bagiye batandukanye b'u Burundi ndetse na Kongo bariko barakorana ibiganiro bigiye bitandukanye bivuga ko bamaze igihe bariko barakora iyo bwabaga kugira ngo bafatanyirize hamwe rero mu kurabira hamwe uburyo bahuza imbaraga bahangane n'umuhari wa M23 ariko nabyo byoranze. Kugeza ubu hari benshi by'umwihariko bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bashimangira yuko ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biraba ari mwe mu bintu bikomeza kugenda biratuma ibintu birushaho kuzamba. Uburundi by'umwihariko burasabwa kuvana abasirikare babwo nga muri Kongo ndetse n'ibindi bihugu, niko rero bitangwa n'ibyifuzo bya bamwe nk'uko byoma bigaragara mu rwego rwo kugira ngo Kongo izabashe kuba yoganira n'umuhari wa M23 nk'uko byoma bigaragara. Hari benshi bagaragaza ko mu gihe Kongo izokomeza kubona abayifasha by'umwihariko baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye bizokomeza gutuma ibintu bigorana. Intwazagabo yo ku rwego rwa generali n'icegera kiwe mu gisirikare cy'u Burusiya bariciwe mu gisasu caturikiye ku mugwa mukuru w'icyo gihugu i Moscow igihe yari asohotse rero ava mu nzu y'uburaruro by'umwihariko mu gitondo cyo kuwa kabiri. Lieutenant General Igor Kirillov yari arongoye ingabo zijejwe rero ibirwanisho bya nucleaire n'ibindi by'ubumara armes nucleaire by'umwihariko biologiques eta chimique NBC yarahitanywe n'igisasu cari by'umwihariko kinyegejwe mu kamodoka k'amapine abiri nk'uko byoma bigaragara, nk'uko rero bivugwa na komite y'Uburusiya ijejwe amatohoza. Amasoko yo mu nzego z'Uburusiya zijejwe umutekano yarabwiye itorokanyirizo ry'amakuru yegamiye leta ko rero icyo gisasu cyaturikijwe kure by'umwihariko ni ukuvuga hakoreshejwe ubuhinga bwa telekomande. Isoko ryo mu gisata ca Ukraine by'umwihariko kijejwe igendereza Sabu ryabwiye itorokanyirizo ry'amakuru y'ibiro ntaramakuru by'Abangereza Reuters ko rero by'umwihariko Ukraine ariyo yishe Lieutenant General Kirillov kandi ko cari igikorwa kidasanzwe ku muntu yari akwiriye guterwa.
ejo kwa mbere haheze Sabu yari yamuciriye by'umwihariko urubanza atahari by'umwihariko aho yavuze ko urubuga rwa Telegram ko ari we yari ajejwe ikoresha by'umwihariko ry'ibigwanisho by'ubumara bitemewe n'amategeko ku gisirikare ca Ukraine. Amasanamu yavuye aho byabereye yerekana by'umwihariko umuryango w'inzu wononekaye cyane, ku mpome hari ibimenyetso by'umuriro, amadirisha atari make nayo rero yabomotse, imifuko ibiri y'ibiziga ndetse nayo nyine yashobora kuboneka mwibarabara. Muri gitugutu by'umwihariko ubwongereza bwari bwafatiye ibihano Kiriyove by'umwihariko bumwagiriza ko yahagarariye by'umwihariko ikoreshwa ry'ibigwanisho by'ubumara muri Ukraine, kandi ko yari umuntu akomeye cyane yashikiriza amakuru atari iyo by'umwihariko avugwa muri Crimea, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya. Sabu by'umwihariko ivuga ko rero Uburusiya bwakoresheje ibigwanisho by'ubumara inshuro zirenga 4,800 ku burongozi bw'uno mu generali. Komite y'Uburusiya rejejwe amatohoza, igisata cy'amanyamakuru cy'Uburusiya kijejwe amatohoza, ivuga ko yatanguye urubanza rw'icaha c'ubwicanyi bwakorewe ingabo zibiri. Ivuga iti ibikorwa rero by'amatohoza n'ibikorwa rero byo gusaka biriko rero birakorwa bigamije kumenya ibyabaye n'ingene byagezweho. Imenyesha makuru byo mu Burusiya bitangaza ko iki gisasu cyahitanye uyu mutegetsi w'imyaka 58 ricegera kiwe mwibarabara by'umwihariko rya Zaxie, cyari gifise ibiturika bifise rero by'umwihariko ubukomezi bwa kilograma 300 za TNT. Bivugwa yuko kandi abahinga mu bya mabombe rero n'imbwa zidasanzwe zikoreshwa mu bikorwa rero byo gusaka zagenzuye aho hantu by'umwihariko kandi ko atabindi bisasu byabonetse ngibyo. Muri ibi bihano by'umwihariko yari yarafatiwe n'Ubwongereza, Kirillov by'umwihariko yari yarafatiwe amatungo yongera abuzwa n'ingendo. Muri Rusama rero Amerika yaragirije Uburusiya ko rero bwarungitse ibigwanisho by'ubumara nk'uburyo rero bw'intambara muri Ukraine, buhonyanze amategeko mpuzamakungu abuza ikoreshwa ryabyo. Abategetsi b'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika bavuga ko rero Uburusiya bwarakoresheje ubumara butuma rero by'umwihariko umuntu adashobora by'umwihariko guhema neza, buzwi nka kiroprisine, mu ntumbero yo kurondera gutsinda Ukraine ku rugamba rw'intambara nk'uko byoma biragaragara. Bivuga ko rero Ukraine nayo yamaze gufata ingingo yo gutangura ndetse no kwemererwa gukoresha zimwe mu ntwaro ziremere cyane, ari imwe mu bintu bikomeje kugenda birateza by'umwihariko akaga Uburusiya, ndetse Uburusiya bushobora kuzisanga ahantu habi. Mbifuriza komeza kugira ibihe byiza dusubira mu masaha ari imbere.